امروز هست نفرانی که بسیار شکایت میکنند از نارسایی و از تنگی و از خوب نبودن کار و بار و فعالیت چون یا که در خاندان از کمبودی هایی که در خاندان می شود بین پدر و فرزند یا که مادر و دختر که یکی از سبب هاش همین به تقواگی انسان وابسته است که اگر به تقوا باشد انسان همون نافهمایی ها در خاندان در جمعیت زیاد می شود. اگر که پرهیزگاری و تقوا را که پیشه کرد البته را که خداوند خوشبختی هم دنیا هم تینجی و خاطر جمعی در خاندان در جای استقامت در جای کار و بار برای انسان پره میکند و خوشبختی و پیروزی و کامیابی قیامت هم خداوند برای شخصی با تقوا و پرهیزگار ارزانی نصیب میگرداند. و دیگر فضیلت تقوا همین است که شخصی که از خدا میترسد خداوند از هر گونه غم و اندوه این شخص را چکار میکند دور میکند و هر تنگی که بالاش باشد از این تنگی بیرون میارد که در آیه مبارکه خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی که از خدا میترسد تقوا را پیشه میکند هر کاری را که خدا امر کرده است انجام میدهد البته را که خداوند یک در یک راهی را بالاش میکشاید از تنگی بیرونش میکند و یرزقه من حیث لا یحتسب و رزقش عطا میکند از جایی که گمان نداشت. پس بینیم برادران همین تقوا خدا ترسی و پرهیزگاری سبب میشده است که خداوند همون مشکلی که بالای بنده هست ناسازآمدی که ناسازگاری هایی که هست بالای انسان چکار میکند خداوند به سبب تقوا و پرهیزگاری از بالای انسان دور میکند و خداوند رزق عطا میکند از جایی که گمان نداشت. و هستند امروز نفرانی که زیاد شکایت از تنگ دستی دارند شکایت از خوب نبودن کار و بار و فعالیت صاحبکاری و تاجریشان دارند. بسیار راهی بس آسان هم هست همین راهی پیشه کردن تقوا که البته را که به سبب تقوا و پرهیزگاری خداوند رزق انسان فراوان میکند و رزق انسان عطا میکند از جایی که انسان در گمانش نبود. و پنجم فضیلت و درجاتی که برای شخصی پرهیزگار و با تقوا عطا میکند این هم همان است که خداوند متعال بنده پرهیزگار را از آتش روز قیامت نجات میدهد که در حدیث آمده است که سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اکثر الناس ما يدخل الجنه از زیادی مردم از بیشترین مردم اهل جنت پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که بیشترین مردم اهل جنت همان نفرانی هستند که فقال تقوى الله و حسن الخلق. پس گفتند که هر کسی که پایبند تقوا هست و خدا ترسی را پیشه میکند و کوشش میکند چیکار کند هر کاری را که خدا امر کرده است انجام بدهد و از کارهای منع شده دور باشد. و دیگر گفتند شخص بیشترین اهل جنت همان نفرانی هستند که حسن الخلق خلق زیبا داشته باشند یعنی که زبانی پاک داشته باشند دستی با خیر و سخا داشته باشند یعنی که منفعت و فایدهش به جامعه بسیار رسد. این بود به سبب همون فضیلت تقوا یعنی که به سبب تقوا را پیشه کردن خداوند برای انسان بینه که چی فضیلت ها را چندین فضیلت های را بیان کردیم خداوند ارزانی نصیب میگرداند که انسان خوشبخت و کامیابی هم دنیا و هم آخرت می شود. و باز ما کوشش کنیم که راه های زیاد شدن تقوا را پیشه کنیم که با کدام راه انسان پایبند عبادت شود تا که تقوا زیاد شود. یکم در طاعت و عبادت خدا بسیار کوشش کردن و زیاد عبادت کردن به قدر توان یعنی که انسان میخواهد که تقواش زیاد شود و راههای زیاد شدن تقوا را جستجو که داشته باشد حتما در طاعت و عبادت یعنی که در طاعت و اطاعت پروردگار و در انجام دادن عبادت های فریضه الهی بسیار کوشش کند انسان و
ба қадри тавонаш яке аз роҳҳои наздик шудан ба тақво, яъне ки яке аз роҳҳои зиёд шудани тақвои инсон ҳамин аст ки инсон бояд ҳатман пойбанди ибодат бошад. ва дуввум, дур истодан аз маконҳое ки дар он ҷо маъсият ва нофармонии парвардигор анҷом меёбад. ҳаст баъзе аз маконҳо, маҷлисҳое ки дар он ҷо маъсият аст, дар он ҷо гуноҳ аст, нофармонии парвардигор аст ва инсоне ки мехоҳад ки тақвош зиёд шавад ва соҳиби тақво бошад, ҳатман кӯшиш кунад ки аз ин гуна роҳ, аз ин гуна маконҳо чикор кунад? дурӣ биҷӯяд. ва дигар агар ба нафармонӣ даст зад ва онро ошкор накунад. яке дигар аз роҳи зиёд шудани тақво, инсон мешавад ки кадом кореро саҳвану хатоан анҷом дод, дарҳол истиғфор кунад ва пушаймон шавад, то ки ҳамон гуноҳе ки анҷом додааст ифшо накунад, яъне ки дубора дар назди чанд нафар ё ки дар кадом як маҷлис дубора чикор накунад, таърифу тавсифи гуноҳи худша надошта бошад. ва дигар роҳи зиёд шудани тақво ин албаттара ки бисёр инсон андеша кардан дар ҳоли дунё ва қиёмат, яъне ки дар офариниши дунё зиёд мо бояд ки андеша кунем ки парвардигоре ки ман ва шумо ва тамоми махлуқот ва тамоми коинотро халқ кардааст чӣ қадар бузург аст ки бинем ки офариниши дунёро андеша кунем, ақли инсон оҷизӣ мекунад. дар масъалаи офариниши охират ҳам агар андеша кунем, ақли инсон оҷизӣ мекунад. пас дар ана ҳамин нишонаҳои парвардигор зиёд андеша кунем ва итоат ва пойбандии ибодатмон зиёд шавад. ва яке дигар аз роҳҳои зиёд кардани тақво ин ба анҷом додани ҳамон рӯзаҳои нофила аст ки ба сабаби ибодатҳои нофила инсон ҳар оина чӣ кор мекунад? Ба парвардигор наздик мешавад. чӣ рӯзаи нафлӣ бошад ва чӣ намози нафлӣ бошад ё ки хайри нофила, садақоти нофилаҳое ки ҳаст инсон анҷом бидиҳад, яке аз роҳҳои зиёд шудани тақвои инсон мегардад. ва дигар ҳамеша ба зикри худо бардавом будан ки дар Қуръон омадааст ки аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим ала bizikrillahi tatma'innul qulub, ки худованд дар ин каломи осмонии худ мефармояд огоҳ бошед ки ба зикри Аллоҳ қалбҳои шумо ором мегирад. ала bizikrillahi tatma'innul qulub, яъне ки ин ояи муборака далили он аст ки мо мехоҳем ки пойбанди тақво бошем ва тақвомона зиёд кунем. ҳар оина кӯшиш кунем ки яке аз роҳҳои зиёд шудани тақвои банда ҳамон аст ки инсон бояд ки ҳамеша ба зикр, ба ёди парвардигор забонаш олуда бошад. ва дигар роҳи зиёд кардани тақво ҳам пайравӣ аз расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам дар гуфтор ва рафтор аст ки мо шумо имрӯз даъво дорем ки уммати расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳастем. ҳар оина пайравӣ аз пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дошта бошем ки дар ҳадис омадааст ки қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам иннамо буъисту лиутаммима макоримал ахлоқ. ҷуз ин нест, гуфт пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам, ки ман фиристода шудам барои пурра кардани макорими ахлоқ. пас ҳамин худ дастурамал аст ки инсоне ки даъво дорад ки ман бандаи худо ҳастам ва уммати расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳастам, ҳатман бояд чӣ кор кунад? пайравӣ аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дошта бошад, чӣ дар гуфтор ва чӣ дар кирдор бошад. ва мо шумо имрӯзҳо мебинем ки бархе аз ҷавононе ҳастанд ки муроқиби забоншон намешаванд, муроқиби рафторшон намешаванд, дар баробари оне ки боз ҳам даъво доранд ки мо чӣ ҳамон уммати расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳастем. ва яке аз дигар роҳҳои зиёд кардани тақво ҳам ҳамин аст ки инсон бояд чӣ кор кунад? зиёд тиловати Қуръон дошта бошад ва дар атрофи ҳамон Қуръоне ки тиловат мекунад ҳар як ояҳое аз Қуръон тадаббуру тафаккур дошта бошад ки яке аз ҳақҳои Қуръон ҳам ҳамин аст ки мо ҳамагӣ
ба ин Қуръон имон дорем, бовар дорем ва яке аз ҳаққҳои Қуръон, дигар ҳаққуш ҳамин аст ки дар атрофи ояҳои Қуръони азимушан тадаббуру тафаккур дошта бошем ва яке аз ҳамон роҳҳои зиёд шудани тақвои инсон ҳам ҳамин аст ки инсон вақте ки тиловати Қуръон дошта бошад, албаттара дар атрофи ояҳо тадаббуру тафаккур кунад ки дар он Қуръон чӣ дар васфи ҷаннат бошад ё ки чӣ дар васфи дӯзах вақте ки баён мешавад. Албаттара мо дар атрофи васфи ҷаннат ки тиловат кардем аз фазилату аз хубиҳову аз неъматҳое ки дар дохили ҷаннат ҳаст мо андеша мекунем ва вақто ки дар атрофи дӯзах сухан меравад, мо бояд ки ба сӯи Парвардигор паноҳ бибарем аз азоби рӯзи қиёмат ва аз азоби ҳамон оташи дӯзах. Ва охиру даъвона ан алҳамдулиллоҳи раббил оламин. Ин буд ҳамон баромаде ки дар атрофи тақво ва парҳезгорӣ бо шумо суҳбат доштем. саломату сарбаланд бошед.